21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ варзишгоҳи миллии нави пойтахтро мавриди истифода қарор доданд. дар даромадгоҳи асосии варзишгоҳ ба хотири арҷгузорӣ ба заҳмату ғамхориҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар бунёди варзишгоҳи миллӣ ва рушди футболи муосири тоҷик беназир аст, фаввора конструксияи соядасти президенти кишвар дар шакли арт-объект аз пӯлоди зангногир ва баландсифат тарҳрезӣ ва насб гардидааст. Ин на танҳо як унсури ороишӣ, балки як қисми таърихи бунёди варзишгоҳи миллӣ ба ҳисоб рафта, солҳои тӯлонӣ ҳамчун рамзи асосии бунёди варзишгоҳи миллӣ нигоҳ дошта мешавад. иншооти боҳашамати варзишӣ дар майдони 9/5 гектар доман густурда намунаи барҷастаи сохтмони муосири кишварамон ба шумор меравад. варзишгоҳ дорои беш аз 30,000 ҷойи нишаст буда, аз ду сатҳ иборат мебошад. дар сатҳи поёнӣ беш аз 12,000 ва дар сатҳи болоӣ 18,000 ҷойи нишаст мавҷуд аст. иншоот мувофиқ ба талаботи стандартҳои байналмилалии фифа бунёд шуда, ба категорияи дуюми байналмилалӣ ворид мегардад. варзишгоҳ бо ин шаҳомат ҳуқуқи қабули бозиҳои сатҳи баланди клубӣ ва мусобиқаҳои байналмилалиро доро мебошад. барои воридшавии бехатари мухлисон, варзишгоҳ ба 68 турникети муосир ва электронии байналмилалӣ муҷаҳҳаз шудааст. барои осонии ҳаракат ва идоракунии дуруст, бино ба 4 қисми асосӣ тақсим шудааст. сохтори дусатҳаи трибунаҳо маҳз барои амният, пешгирии издиҳом ва зуд баровардани тамошобинон аз рӯи меъёрҳои бехатарии фифа лоиҳакашӣ шудааст. масоҳати зери сохтмони бино 27,000 метри мураббаъро ташкил дода, масоҳати умумии он зиёда аз 42,000 метри мураббаъ мебошад. баландии иншоот 33 метр буда, аз 5 ошёна иборат аст. дар маркази варзишгоҳ майдони муосири футбол бо масоҳати 7140 метри мураббаъ қарор дорад. андозаи майдони бозии он 105 ба 68 метрро ташкил медиҳад ки ин нишондиҳанда ба талаботи ҳатмии фифа барои тамоми бозиҳои байналмилалӣ ва ҷоми ҷаҳон мутобиқ мебошад. андозаи умумии майдони варзишӣ бошад 130 бар 87 метрро ташкил медиҳад ки ин ҳам мувофиқи меъёрҳои фифа барои минтақаҳои амниятӣ ва техникӣ дар атрофи майдон фазои бехатарро таъмин мекунад. ҷараёни бозиҳо тавассути ду монитори бузурги лед, ҳар кадомаш дар ҳаҷми 133 метри мураббаъ дар варзишгоҳ намоиш дода мешавад. мониторҳо ҳамчунин барои намоиши такрории наворҳо аз маълумоти бозӣ тибқи стандарти фифа хидмат мекунанд. мавриди зикр аст ки сифати баргузории бозиҳо ва пахши мустақими телевизиониро таҷҳизоти пуриқтидор таъмин менамояд. майдони варзиш
دارای 312 پروژکتور موثر و پرقوت از شرکت فیلیپس میباشد که طلبات حتمی فیفا را برای روشنی یکخیله و پخش بازی ها با صفت بلند HD و 4K اجرا میکند. سیستم آوازی و اکوستیکا جزء دیگر انشاءات است. ورزشگاه با 88 کلانکه کسبی بلندگویک از شرکت باس مجهز شده است که پهنشوی تازه آواز را در تمام تریبونها کفالت می‌دهد. موجودیت 66 دستگاه روشنی دهنده امکان می‌دهد که در ورزشگاه شو و برنامه‌های بزرگ و مراسم‌های گشاده‌شوی سطح بین‌المللی با افکت‌های مخصوص روشنایی برگزار کرده شود. در ورزشگاه 50 کامرای نظارتی و 10 کامرای عادی که طلبات حتمی فیفا را برای ثبت و پخش بازی ها با صفت بلند HD و 4K اجرا میکند نصب کرده شده است. سیستم بخطری ورزشگاه نیز تامین بوده برای نظارت سوختار با تجهیزات معاصر زمانوی مجهز می باشد. بیش از 1000 تجهیزات هشدار دهنده هوشمند در تمام بنا طبق طلبات وصل گردیده است. برای ورزشگران 4 حجره مخصوص لباس عوض‌کنی با 104 جای ساخته شده است. زیرا استاندارد فیفا برای برگزاری مسابقه های کلان و بازی های پی در پی موجودیت کم از 4 حجره علاهیده را طلب می‌کند. برای مهمانان رسمی و فخری یک حجره ویپ با 32 جای، 34 حجره ویپ با 306 جای و 26 حجره سیپ با 416 جای نشست موجود است. موجودیت این حجره های معاصر سکای باکس شرط اساسی فیفا برای قبول مهمانان درجه عالی و بلند می باشد. علاوه بر این در انشاءات حجره های زیادی خدمت رسانی و حمام ها پیش بینی شده است که با معیارهای بلند سانیتری و تکنیکی جوابگو می باشند. در یک شفت ورزشگاه کلانترین موزه بنیاد یافته در آن تاریخ فوتبال میهن عکس و خاطره های زیاد و دیگر دستاورد و رویدادهای نادر فوتبال تاجیک جای دارند. میگویند انسان کوه‌هایی را که میان آنها به دنیا میآید انتخاب نمیکند، اما قله‌ای را که باید به آن برسد خود او انتخاب مینماید. و از همه مهم آرزو که از خود تو بزرگتر است. آرزو مرز ندارد، نه در مسافه و نه در وقت. وقتی تمام ورزشگاه با یک آواز ندا می کند، در آن صدا هم آواز شهرها، هم دهه‌ها و هم همه آنهایی که روز بازی را از میدانچه های پرغبار با 2 ستیل آغاز کرده بودند می‌خوانند. این گل یک فوتبال باز نیست، این گل ملت است. تاجیکستان با پیش. هر دستاورد بزرگ از یک قدم خود آغاز می‌یابد. نمای اساسی ورزشگاه ملی از پنل های معاصر آلومینی ساخته شده است. شبانه نمای بنا به یک قسم مهم سیمای ویزوالی ورزشگاه تبدیل یافته. در آن در مجموع بیش از 30,000 متر سیستم معاصر پرویکسیون مدیوی نصب گردیده است. نظام معاصر پرویکسیون مدیوی امکان می‌دهد که تصویرها، گرافیکا و برنامه‌های گوناگون ویزوالی مستقیما در نمای بنا
нишон дода шавад. Варзишгоҳ дорои таваққуфгоҳи васеъ барои зиёда аз 750 воситаи нақлиёт буда, масоҳати сабзкоришуда беш аз 3000 метри мураббаъро бо дарахтони ҳамеша сабзу гулубутаҳо ташкил медиҳад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи варзишгоҳи миллиро, ки ба муносибати ҷашни умумии миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардид, барои мардуми Тоҷикистон тӯҳфаи арзанда номиданд. бояд гуфт, ки варзишгоҳи миллӣ бо шукӯҳу шаҳомат ва зебоии худ камназир аст. аз ин шоте ки имрӯз дар пойтахтамон қомат афродааст, мо варзишгарон хусусан соҳаи футбол бисёрам фахр мекунем, чунки мо дар тӯли ин солҳое ки мо дар ҳамин соҳа фаъолият мекардем, мо дар бисёр варзишҳои дунё ҳамчун мураббӣ, ҳамчун дастаи мунтахаби миллиро пешниҳод карданд, бозӣ кардем, дидем ва ҳамавақт орзу мекардем, ки давлати мо, миллати мо соҳиби чунин варзишгоҳҳои ки ба стандартҳои ҷаҳонии ҷавобгӯ аст ноил шавад. хушбахтона имрӯз мо ба ин мурод расидем. барои 35-солагии истиқлолият фикр мекунам, ин як тӯҳфаи бисёр хуб буд барои футболбозон, барои мухлисон, барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон, барое ки ин хали инфраструктураро бисёр имкониятҳои хуб метиҳад, ки дар арсаи байналмилалӣ тими мунтахаб як бозиҳои бисёр дар сатҳи баланд гузаронад. Ба федератсияи футбол ҳам ин имкониятҳои нав метиҳад, ки мо акнун метавонем ҳам бозиҳои байналмилалии дӯстона дар сатҳи баланд қабул кунем ва ҳам нақшаам дорем, ки ҷоми Осиё ҳам низ дар нақша хали майдонҳо имконият метиҳад ба мо як мусобиқое, ки ҷоми Осиё ҳам гузаронем. дар ҳақиқат ин варзишгоҳи замонавӣ, варзишгоҳе ки ба тамоми талаботҳои фифа пурра ҷавобгӯй аст ва дар ҳақиқат мо бисёр вақт орзу мекардем, ки дар дигар давлатҳо медидем варзишгоҳро, орзу мекардем, ки дар мамлакати мо ҳам чунин варзишгоҳ сохта шавад. таърихи пайдоиши футболи тоҷик аз солҳои 20 ва 30 асри гузашта оғоз меёбад. дар Тоҷикистон соли 1937 аввалин чемпионат оид ба футбол доир шуд, ки дар он чандин клубҳои варзишӣ оид ба футбол иштирок намуданд. баргузории ин чемпионат ва минбаъда чемпионатҳое ки дар Тоҷикистон баргузор шуданд, бозии футболро ба варзиши оммавӣ табдил доданд. ҷавонон ба ин намуди варзиш, ки ҷанбаҳои мукаммали футувату ҷавонмардӣ, иродаву фалсафаи пандомӯз дорад, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. футболро на танҳо бозӣ, балки мактаби одобу интизом, сабру таҳаммул ва ташаккули ҷисмонии ҳар фард номидан мумкин аст. футбол дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар натиҷаи таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлат марҳила ба марҳила рушд намуд. дар ин муддат дар Тоҷикистон шумораи иншоот ва майдонҳои хурду бузурги футбол, ки ангушшумор буданд, бунёд ва афзун шуданд. акнун варзишгарон дар шароити беҳтар бо тамринҳои доимии мураббиён фаро гирифта мешаванд. бо мурури вақт таваҷҷӯҳ ба рушди футбол беҳтар гардид ва варзишгарони тоҷик имконияти бештари иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро пайдо намуданд. бо ибтикор ва таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи варзиш дар мамлакат рӯ ба рушд ниҳод. мукаммалсозии инфрасохтори соҳа, ки қадами муҳиме дар ривоҷи бозии футбол дар Тоҷикистон дониста мешавад, давоми 10 солаи охир дар сатҳи олӣ рушд намуд. имрӯз на танҳо дар Душанбе, балки дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар майдонҳои варзишиву солимгардонӣ, махсусан дар самти рушди футбол бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. ин омил боис гардид, ки таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавон ба варзиш, алалхусус футбол, ба таври назаррас афзоиш ёбад. футбол дар байни бонувон низ тақвият пайдо карда ва имрӯз дар Тоҷикистон клубҳои варзишӣ оид ба футбол байни бонувон низ рӯ ба афзоиш дорад. дар баробари ин, давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ, пойгоҳи санадиву меъёрии соҳаи варзиш низ бо қабули қарору қонунҳои мушаххас рушд намуд.
از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش، استراتژی رشد ورزش و طرز حیات سالم، برنامه‌های دولتی رشد فوتبال در 3 مرحله، کنسپسیون ملی انکشاف تربیت جسمانی و ورزش، اینچنین صدها لایحه‌های گوناگون ساحه ورزش و سالمگردانی اهالی روی کار آمدند که این به رشد بی‌میلان ورزش در مملکت زمینه مساعد به میان آورد. همکنون به مناسبت استقبال سزاوار از 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، انشاءات محتشم ورزشگاه ملی تاجیکستان موافق به طلبات معیارهای جهانی در پایتخت وطن محبوبمان قامت افراخت. اکنون تاجیکستان را در برابر تشبس‌های سطحی بین المللی در مورد آب و اقلیم و صلح و ثبات جهان، همچنین چون تشبسگر سطحی بین المللی در سمت رشد فوتبال می‌دانند. طور آگاهی داریم با تشبس رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال کشورهای آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی، همساله شروع از سال 2024 25 می همچون روز جهانی فوتبال جشن گرفته می شود. نتیجه های همین توجه و دستگیری ها بود که دوام سالهای صاحب استقلالی منتخب فوتبال تا سن 17 ساله تاجیکستان 4 مرتبه به مسابقات باشکوه ترین سیاره چمپیونات جهان راه یافت. تاجیکستان به مکان برگزاری مسابقه های سطح بین المللی کافا تبدیل یافت که دوام 10 ساله آخر بیش از 3 مرتبه میزبان چنین مسابقات سطح بین المللی گردید. برای رشد فوتبال مخصوصا بین کودکان و نورسان از جانب رهبریت کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال تاجیکستان به جایزه‌های مخصوص قدردانی شد. در ادامه تدبیرهای سازندگی پیشوای محبوب ملت، ورزشگاه محتشم معاصر امکانیت تاجیکستان عزیز را در میزبانی مسابقه‌های سطح جهانی و مکمل سازی دوستی بین خلق و ملت‌های سیاره باز هم تحکیم خواهد بخشید. من بعد فوتبالبازان تاجیک در این ورزشگاه مطابق با استانداردهای بین المللی به تمرین مشغول گردیده موفقیت‌های خود را افزون می‌نمایند و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال را در مسابقه‌های با نفوذ جهانی بالا می‌بردارند.